Rusa byuka. Byuka. Bamse shiri. Isanga pi. Byuka bwakeye. Shiri mutwimire nagomba burenga rya maison y'amaboko. Size nabi. Come on. Byuka ukore CV yawe. Uziko ejo utigeze ubikora yego ndabyumva n'ikibazo cya Natasha ariko umenye ko uyu munsi ari byo biri priorité. Uziko naye nanabyibagiwe. Ariko ndirwa nyikora nimugoroba ndabyohereza. Aha, ndaza kuba ndeba. Ngiye hafi ndaza kugaruka. Uze kura kuri job in Rwanda bari utuzi. Ninza ndaza kugufasha. Ya shiri ndabizi kuri internet ureba. Love you. Nta bya love you. Banza ukora ibyo nakubwiye. Bye. Bye. Gifite amahane nk'ayagina. Mene iryamye iminota 30 ndabambikora. Natasha bite? Kabiri ndumva afite umuriro ashaka kuba arwaye. Ni grippe. Shira umeze ute? Mumureke uyu munsi ntangiye ku ishuri. Ubwire Rusangwa mujyane kwa muganga. Okay. Cyangwa mugure imiti ya grippe birashira. Sawa. Uyu munsi nagushaka amafaranga ya internet. Aya nta kibazo. Yari afite se? Cyarakoze. Kirakira. Ndaza gutakaye. Bye. Bye. Tumve hano bizandyohera kuba hano kabisa. Uru rusengero narwo ngiye rungeza ahantu. Ye umupasiteri njyazambona amaherezo. Mada, byumva nzi guteka. None se kutajya uteka? Nta mugabo uteka. Ntabwo uzi yuko turi mu gihugu cy'iringaniza ry'umugore n'umugabo. Aha. Abona umujyanama w'ubuzima aje kutuganiza ku bijyanye n'indyo yuzuye. Ndeke mvugane nawe. Muraho cyane. Muraho. Ni karibu. Uyu yitwa Mutoni. Yaraje kubaganiriza ku by'imirire myiza. Ni karibu. Murakoze. Numvishe ngo abana banga bararwaragurika cyane. Ubu bari Baba hari bagiye ku ishuri. ubu mubagaburira iki? Ewe, tubagaburira neza cyane indyo yuzuye. N'ejo bari iki? Ejo bariye ubugari n'isombe. Ese naguze ko ubugari n'isombe biva ku giti kimwe. Ariko ubu ngubu tuje kubafasha kugira ngo umenye neza indyo yuzuye uko bimeze. Turaza kwifashisha tuno tuntu. Nabonye ngabira ameze neza. Cyo wakoze kumwitaho Natasha. It's okay. Shaka nkubwire rero. Namaze umwanya munini hano ariko ibintu byancanze. Kwandika CV byanze neza. Ega abantu benshi ntabyo bazi. Hari internet. Njye nta homework nkikora. Njya kuri Google byose bigakorwa. Nibyo. Kankwereke. Uretse gato. Urashaka kuvuga ko ngewe umugabo wa mukuru wawe nakora CV y'amanyanga kugira ngo mbone akazi gatanguye. Yaratasha uruhatari kabisa. Ndabona uzamfasha muri byinshi. Ubu tugiye kwiga rero dukurikije utu dupapuro. Murarebera hano hari icyatsi,
hari ikijuju, hari umweru, hari n'umutuku. ibyo se bivuze iki? Ibyo bivuze ko ibi by'icyatsi ni ibirinda indwara, ikijuju ni ibyubaka umubiri, hanyuma umweru ni ibitera imbaraga, ibi by'umutuku nabyo birinda indwara bikarinda n'amaso. ko ndeba yanyishize. ubu se ko turi abakene tukaba dufite inkono imwe gusa, ibyo byose twabitekera rimwe? Birashoboka. Nk'iki ngiki cyabereka uburyo mushobora gutekera rimwe izi nkono, ibi bintu byose mukabitekera rimwe kandi mukaba muri indyo yuzuye. ndabona ari imvange. Ni nk'imvange, urabona nk'ibishyimbo ntibihenze, hano ugafatamo nk'igitoki cyangwa se ibirayi cyangwa ibijumba, umuceri, icyo wabona, imboga n'izi za soya, byose ukareba ko buri bara hari icyo washyizemo hano. Murakoze cyane. Hanyuma icyanyuma mugomba kujya munywa amazi meza asukuye kandi menshi, mukayaha n'abana. Ikindi umunyu n'amavuta mujye mubikoresha ariko bitari byinshi. Aka gapapuro mutugumane mujye mutwifashisha muri guteka. Murakoze. ubu ngubu hari n'abandi bantu tugiye gusura, tuzagaruka dusanga mwarabyubahirije. sawa, murakoze rwose, buriya nimugaruka muzasanga twarabyubahirije. Byadushimisha. Ngaho mwirirwe. murabeho. Ngaho murabeho, mugende urugendo rwiza. Murakoze. namwe. seve twohereza ibintu byinshi kandi twandikemo ibintu byinshi, ariko se niba guha akazi utazi uzabigenza gute? Relax, nzideburiya nk'umugabo, ahubwo twumvikane ikintu kimwe. Ibi bintu nyeretse uramenya utazabyigisha ngabiri, byumvikane. Ahubwo you'll make a fool out of yourself, man. Ahubwo icyo mbona ni ugukora amanuza menshi, amasivi menshi tukayohereza. Naho ubundi Mutoni ntabwo namukira, nkunda bizazi ko nta kintu ntigeze nkora. Ahubwo se ko nagufashije, buriya ntuzandira tike yo kujya kureba MC Ben Mula 10K kandi iyi weekend. Ngo iki? Siko nta n'isoni ufite ngo adimirize iki? Okay, nta kibazo, buriya Mutoni nataha kareba CV yawe arabyumva ukuntu ufite degree muri finance and law entertainment. Ega ndabizi ntabwo watinyuka kubivuga, undi se ushaka kundeka? Saa turareba. Chérie, karibu. Sawa. Mwishimye byagenze bitera. Meze muri gukora amafuti. Ubwo se CV wayikoze? Yes. Ndashaka sawa. CV yayikoze ahubwo namufashije. Hari n'ibyo yanyemereye. Sibyo se? Nibyo, ariko ahubwo tuzamurira itike yo kuzajya kureba wa mu star wiyo nimba ari MC Mula, MC Mula. And then natwe twikorere kajina kacu nkuko twabikoraga mbere tugisohoka. Okay, ntacyo. Bitese amakuru. Ni bon. Ngabire meze te. Ngabire yarwaye ibicurane ariko naguze umuti. Okay, byiza cyane. Reka nze murebe hanyuma Urtize no gutwaza. Oya, sabaza. Ntacyo byafi. Ariko uzi ikintu gisekeje, umujyana mu buzima yambwiye ko abana benshi barwaye indwara y'ubuhumekero nk'iya Ngabire. Birumvikana nyine nuko byitondera. Ndagutegereje. Gusa urumva wishimye ko wanyambuye 10,000 hejuru y'umucuranzi wa fake. Nta soni ufite kwesikuruka muramu wawe.
Akawana, MC Mula ntago ari fake one. Kandi a lot of my friends will be there, so you know, zabahahi. Byose bimbwiye iki? Gusa kimbabaje nukuntu watumye nandika CV ya fake kugeza na n'ubu nta n'umuntu uramamagara. Tonde baraguhamagara. Humura. Don't worry. Byo kora byose gira utangire university. Naho ubundi ntangiye kukurambirwa. Va, taba telefone yawe ubwo wabona ari akazi. Yes, niwe muvugana. Rusangwa Didier. Interview. Ejo saa 4? Okay, saa murakoze. Oh, mana shimwa. Mbonye interview. Nena kugia. Natasha umuntu wahatari kabisa kora. Ahubwo yega tuhite tubiserebra. Shanje ntago ngorana ngo yenekene. Heneken. Iyo mpamvu nta nubwo ndi kugurira inzoga. Ahubwo reka niyamagarire ba David. Va, n'undi nta kintu bimbwiye. Ngiye kureba ntuza ingabire kwa mama. Okay. Ubwo batashe. Hakuramenye nturwara ibicurane. Kuramutse wanduye byambabaza ko utagiye muri concert. Ntago narwara nubwo naba ndi kwa muganga. Ntago nabisinda kabisa. Yes David. Umva iyo tusange mu rugo ndagushaka byatari. Wewe ngwino urabimenya wageze wana. Ubwire na cya Bosco. Sawa. Natasha, ihangane, sibyo? Nta nubwo ushobora no kugenda urajya muri concert. Ihangane ubanze umarire ya miti. Concert uzaba uyijyamo. Ndashaka kubona bisimura. Natasha, ihangane ntabwo umeze neza. Uzamureba no mu yindi concert, sibyo? Niba nangabire yakize, ihangane nawe uraza gukira, sibyo Natasha? Twe tugiye kuba turi muri salon. Good night. Ihangane. Félicitations, wabonye akazi keza. Ya, merci. Naye ndishimye cyane kuba naretse kari akazi kagoranye. Ikindi kandi ndagushima ko waranyihanganiye. Futi byose nagukoreye. Nta kibazo shiri. Rega njye ndi madamu wangomba kugushyigikira mu bintu byose. Yego shiri. Ku buzima bwacu. Cheers. Finalement ndabona tubigezeho. Inzu nshyashya. Kazi gashyashya. Umugore mwiza kandi nkunda. Nubwo mutesha umutwe. Oya sha, ibyo ngibyo byorere dushima Imana kuko niyo bitugejejeho byose. Ya, nibyo. Cheers, chérie. Danger one. Ana ni hatari kabisa. Rusangwa the boss.
here. Rusangwa, iyi ni project nshyashya tubonye. Ufite kwandika proposal nziza kugira ngo tubone iyi market. By the way, deadline ejo bundi. Deadline iki boss? Hari ikibazo ufite? Aho ya. Kuko CV bigaragaza ko wakoze muri law firm ya Jim Creighton. Kandi niyo top company Kigali. Iyi ni petit problème rero. Ya nibyo biroroshye turabikora boss. Good. Nyikeneye saa 2 za mu gitondo cyo kuwa kane. Sino ufite ibibazo. Sawa boss. Okay.